A kako si se osjećao u Hollywoodu? Gađali su me strelom, imam tu ožiljak. Ili si glumac ili si muzičar, kako sad to? Treba osjećati ja se pravimo ono, znaš, mi smo kao neki doktori. Koji ti je najveći strah? Ako si spreman da ne postojiš. I zapali me auto na ulici i ono, raznese. Šta glumac mora? Burning as your cheeks. Gluma je glad. A šta glumac ne sme? Ajde da probamo. Ajde, baš da vidimo, ajde. Ja sam vrlo jedan sabran čovjek, kako god to vama dalo. Premijere, poklanjanja, gala večere, balovi. O, Kako se ti obraćaš tim mladim ljudima, šta im govoreš da sad u ovom vremenu treba da urade, šta da slede da bi mogli da žive kao glumci?